Wasal għall-ewwel darba f'Malta wieħed mill-akbar cruise liners fil-Mediterran, l-MSC Seaview. Vapur li qed itajjar il-bandiera Maltija u li jesa' aktar minn 5,000 passiġġier. Fl-okkażjoni tal-ewwel darba li l-vapur daħal fil-port il-kbir, One News żar il-vapur u tkellem maċ-chairman ta' MSC Cruises, Pier Francesco Vago. Dan spjega li l-vapur li id-dar tiegħu issa hija l-Belt Valletta huwa innovattiv u jisbuq il-vapuri kollha ta' MSC. Għalli minħabba l-fatt li l-magna tpoġġiet fiċ-ċentru tal-vapur, hemm iktar lokal tkabbir fejn jitlu galleriji u terrazzini madwar il-vapur kollu kemmu. 1 gigabyte internet connection in the middle of the sea, which is huge, so for our passengers to stay connected all the time. But apart from that, we have a lot of different venues, a lot of different restaurants. We introduced our partnership, which is DNA of our Mediterranean style. Il-vapur li biex inbena sewa l-fuq minn biljun euro se jkun qed jidħol f'pajjiżna 22 darba kull nhar Tierba sa nofs Novembru. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb għalli din il-kollaborazzjoni hija waħda importanti. Importanti ħafna l-MSC hija waħda mill-iktar kumpaniji kbar li operaw fil-Mediterran, qed tikber issa raba cruise block l-ikbar wieħed fid-dinja, però l-preżenza tiegħu fil-Mediterran hija importanti u notevoli. Ta' minn ngħid li fl-2011 kellna 35,000 passiġġier min-naħa ta' MSC u dis-sena ħajkollna 270,000 passiġġier min-naħa tal-MSC. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li kien preżenti għaċ-ċerimonja fisser din il-kollaborazzjoni bejn Malta u l-MSC bħala waħda importanti. Għalli b'din il-kollaborazzjoni se jiżdiedu aktar it-turisti li jitlu f'pajjiżna fejn matul l-2018 vapuri tal-MSC se jitlu f'Malta 75 darba u jġibu magħhom kważi 300,000 passiġġier. U stmat li kull passiġġier jonfoq medja ta' 100 euro meta jżur pajjiżna, fattur li żgur se jkompli tejjeb l-ekonomija Maltija. MSC Seaview beda l-ewwel vjaġġ tiegħu il-ħadd b'aktar minn 5,000 passiġġier u 1,400 membru tal-ekwipaġġ. Fost dawn hemm kważi 200 passiġġier minn Malta u Għawdex li kellhom l-opportunità unika li jibdew dan il-vjaġġ minn Ġenova lejn Napli, Messina u imbagħad jitlu fil-port il-kbir.